الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كبيتي بسلسلة درسات إكاوس من درسمي أنا نيجا كورين وان كدكم غساماني آخرة إمام كترين همنا كترين أدون ديروم كباهكا هذا ميدالون بداناني محشر كروم فوقا دين سورغ ودو ما دندوغا كانغينغا دانغتوغا ترتيب توغا مچا مي كانغم गे ترتيب की الشيخ صالح المنجد الإمام الطحاوي के अकीदा फतुगावा तरतीब बेल्लम फौगा गेन्नवा फावा कंका एगोतुं कुरिंगलोंडु इशारा कुरिफदा मीस्तकुं अदुं दिरुवुम फौगा महशरु बिमा कुरेवेन महशरुगे मैदानुगा मीस्तकुं तिबेंजे दिगु तिबुमा अदि मीसोंगा अमलतोगे हिसाब बेल्लेवुं फेट्टेवेंदें एबामियों कुरमुंदा इंतजारिया की वरा दिगु इंतजारिया कबेगेंदे एवगुतकी मीसोंगे बोला कैबाने गोतंग इरु खैरी कुरेबी आदि मीसोंगे गैंग ओरे मुंदा दलुं एबामियों ए दलुगे तेरेगा बे मीहों एबामियोंगे फैतिले हमें अनब्यामियोंगे काकुदा हमें अनब्यामियोंगे उनगंडा हमें अनब्यामियोंगे करुता फिना हमें वेस दलुं एबामियों असर कुरमुंदाने एबामियोंगे अमल तक एव्वरा एबामियों महशर के मैदानुगा तहम्मल कुरंजे मायूसिया कंपडुमा बेनकी नेम बडुवेगेंदे मिफद हालतगा मीस्तकुं अरसातुल क़ियामतुगे मैदानुगा तिब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदे गफानुगे हौद अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवाने ए हौद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबावी अदे एकदे गफानुगे सुन्नतुगे मतीगा देमिति बे मीहुन्ना ए फेम्बुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामिहुंगे करुहिक्कवुं क़ियामतुगा फिल्लवा नियमतक्कमुगा देवा फेंग आरे एंबिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कौसर नंदेविगेंबा हौद नुवत फेंग आरु देवनी महशरुगे मैदानुगा मीसोंगे तेरे सुन्नतुगा देमिति बेगोतुगा मरोगेन दिया मियुम्मतुगे मीस्तकुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हौदु फेंबुए मुगे फुर्सत लिबिगेंदे अदे कदे के फानुगे सुन्नत फुरगस्ते मिहुं ए हौदा गैम गोस फेंबुए मुगे फुर्सत गे मिहुं महरूम बेगेंदे अदे मिहुन्ना ए महरूम मनी की बेगेंतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन्नमुं कदे के फाना गुणवेने कदे के फाना फौगा मिस्तकुं अमलु कुरिबे एकदे फानु दिन वडा नुगन्नम बही एकदे फानु के सुन्नत दूरत एकदे फानु गेन्नबी दीन दूको फुरगस्ती एबामी हूँ कुला अमल तो के सबब अदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौद देवुम फोगा एहन नबी पे बेकलुन्ना एबे बेकलुंगे फिंगारुनोता हौद देवेन कमुगाविसे दें एफोगा मीस्तकुं महशर दिमुगा तिबे वगुतु दिगुलागन दियुमुं हिसाबु बेल्लेवुं अवस्कोद्देवुं एदि मीस्तकुं कंबडु मायको नुकुमे एब्बे कणब्बे कवाहक दक्कमुंदाने हिंदु दें हिगा कमकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देव्वे एम्मे बडु शफाअ अश्शफाअतुल उज़्मा देव्वेने ए शफाअतु के वाहक अंगव अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरान को वही कुरबने वमिन अल्लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसक रब्बुक मकामन महमूदा अदि कदेगे फाना खास नमादुगा रेगंडुगे बायगा कुरान कियवा तहज्जुद नमादु कुराशे दम नमादु कुराशे असा अन यबअसक रब्बुक मकामन महमूदा ए कमुं कदेगे फानु गैर रस्कदांगे
hamdu libigemba maqama kadege fano fanuwa fa hudde eme miyatuga mi angani maqaman mahmuda hamdu libigemba maqam mahmud ekadege fana Allah subhanahu wa ta'ala devun gavegemve emme ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mideve shafaataki kuri denne fada mahsharga maidanuga mistakunge kambaduwon ituruve mistonge beena kekulun ituruve iruge avin moonu boduve mistakunge dalun ebami hun gharagwa hisabat gos e digu intizarige nimun Allah subhanahu wa ta'ala mistakunge hisab bellawun avas kodde pato Allah subhanahu wa ta'ala hazaratuga dennevuma ekadege faano dannava dennevum dennevum khasavege mani hamdu libigemba maqam ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addeve khasa kamege gotuga evaga bayan kurabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani qiyamat doga mistakun nugumegen gos insanunge bafa kadun kamgava Adam alayhi salam gare dane fayaqul ya Adam emiyum gunane ya Adam anta abul bashar kadege fane ki kuriha insanunge bappe bafa kadunne khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka washfa' lana fi rabbik ilahu kalege faano khalqu korebe ilahu ge akulunne adi ilahu ge ruhun kalege faana fumedavva adi malaikatun kalege faana sajida korebu mamru korebi Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala devi khassa kanta tawtere bay kankan emiyon dhikru kuruma fahuga e kalege faanu garuga emiyon danone ishfa' lana fi rabbik kalege faanu ge rabbu tabarak wa ta'ala ge hazratuga ahrumenna shafaatere adan devvasha ala tara ila ma nahnu fi harmanna mi jehifama halu kalege fana fenwada nugannawani to ala tara ila ma qad balagna harmanna ge kanka mi gosfawa hisabu kalege fana de toda nugannawani to ehindu Adam alayhi salam bidanan fayaqulu Adam inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu Allah subhanahu wa ta'ala miyadwani ege korin du'a quest adi ege fahum du'a quest kofawe godi nugannawane mimbaraka kofawe godi gamfe wa innahu nahani 'ani ash-shajarati fa'asaytuhu ilahu timan kadege faana gahum farik kulun nahi kore vinduga timan kadege faana bani ekama muredefe den yafo idalane nafsi idhabu ila ghairi اذهبوا إلى نوح أبي بكلون غميد نفسي تمنجر سلامت تمنجر ركعت ركمه بنا دوه كي مي بسلو اذهبوا إلى غيري تمنى نوح هم فرميه غات داشه نوح عليه السلام غات داشه निकम विष्णु वाला वाला लोबते अखों एमियों एबेबे कदुन्ना एदूं ए हंदांग के गदन एबेबे कदुन्ना कुरेफावा अल्लाह नहीं कुरबी खानता तो तेरे कम अदि हुरिया नबी बे कदुन्ना के सल्लल्लाहु सुब्हान ताला फाफुसा दवा मैं कुरबे इख्तियार कुरबा बेबे कदुन एक हमा एक उगावेस ए फाफ टका खंबडुआ दोसुआ एमपी मा मीगे कुरी के दरुस्तो गए सलन दन्नम दिया आयत में वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान एमी है के वेरे रब तबारक व तआला के कुरिमती का हुट्टी हुन्नन जे दो संदा बेकम बिरवति वामियता स्वर्ग के दे बगीचा देवान वलिमन खाफ मकाम खाफ एमी बिरवति उम के वाक में दक्कनी एमिया का फाफ कुरुम के सबबों ए फाफ जवाबदारी वान जेहने कम बिरवति वे फाफेंगे किबावा मीहाया देव्य कंका एनी नबी बे कदुन नंग अल्लाह ताला एबे बे कदुन इसवे दिया हां फाफे फुस्सा देबा बे कदुन बस पूरे फाफता का खंबडुए अल्लाह के हजरत रुजुआ वे शफाअत रिवान बस जेलुंगा दो के वाक में देख के
den mistakun nuh alayhi salam gariha dana fayatuna nuhan fayaqulun den nuh alayhi salam raggos bunne emiyun dannawane ya nuh anta awwalur rusuli ila al ard kalega fanaki biman allah subhanahu wa taala fanu bevi emme furtama rasulay wa sammaka allah abdan shakura adi kalega fanaki ಶುಕುರ್ ವೆರಿ ಅಳಕ್ಕಮ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ನಂದೆವ್ವ ಸಿಫಕುರ ವಾಫೆ ಇಶ್ಫಾ ಲನಾ ಇಲಾ ರಬ್ಬಿಕ ಅಲಾ ತರಾ ಮಾ ನಹ್ನು ಫೀ ಅಲಾ ತರಾ ಮಾ ಖದ್ ಬಲಗ್ನಾ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಜಹಿಫಾ ವಾ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಹಾಲು ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಕಂಬಡು ಮುಂ ಕಲೇಫನ ಫೆನೋಡ ಅನುಗಣ್ಣವನಿ ತೋಯೆ ಕಲೇಫಾನ ಗೆ ರಬ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹಜರತುಗ ಅಹರು ಮೆನ್ನ ಶಫಾಅತ್ ತಿರುವೆದೇಶ ಎಂದು ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಕುರಿನ್ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ವಿದಾಳಿ ಫದಾಂ ವಿದಾಳವನೆ Allah subhanahu wa ta'ala wani eduga ege kurin duha pe skofais wadi nuganna wara adege faun duha egga skofais wadi nuganna wane wara kofai wadi gen fe adi timankadege faana wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi timankadege faana Allah subhanahu wa ta'ala devye ijaba kurabani du'ai timankadege faana du'a kurabani gawmuge mistakunge macca badu du'a ge goduga ege sababun nuh alayhi salam ge gaum ge men garagu gen de du'a ehme ma ekam kambodu ve first time ma ko vidalwani nafsi nafsi idhabu ila ibrahim alayhi salam ge riha ke be kalu wadan te ba mi dash hindu anakka vis mistakun ibrahim alayhi salam gariya de adi hama vidalwe anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kalega fanake allah ge nabiyya adi bimuge ahulu geringe tereng allah subhanahu wa taala la lobi wodigem ba kalega ekalange khalile ishfa lana ila rabbik kalega fanuge rabb tabarak wa taala ge suratu galon men shafaat terwe dua ko debash ala tara ila ma nahnu fihi ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿಜೈಫ ವ ಹಾಲು ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಕಾಂತ ಗೊಸ ಹಿಸಾಬು ಕಲೆಫನ್ ದೆಕೋಡ ಅನುಗಣ್ಣೋನಿ ತೋಯ್ ನೆಹಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಸಮಯ ಫದಾನ್ ಬಿದಾಳವನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎದುವೋಗವನೆಗೆ ಕುರಿನ್ ವೆಸ್ ಅದೆಗೆ ಫೌನ್ ವೆಸ್ ದುಹೆಗ ಕೋಫಾವೆ ವಡಿನು ಗಣ್ಣವಾನೆ ಫದಾನ್ ಕೋಫಾ ವಡಿಗೆನ್ನೆ ಎಂ ವೀಮಾ ದೆನ್ ಎಫೋಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಹೆದ್ದೆಮುನು ದೊಗು ವದಕರ ಕದಿಬಾತಿಹಿ ಎ ದೊಗು ಹಂದು ಹದಾನ್ ಎವಾಕ ನಿಸಕುನ್ನ ದೆನ್ನವು ಫೋಗ vidalwe nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila musa iman nuh he mege gata dashe musa alayhi salam ge gata dashe mitage ibrahim alayhi salam ge doge bunu mekade kupana ki enne man nabiyun ge terenge mene abul anbiya nabi bebe kalun ge bappa fu himmati ga tawhid ekkon neti goswamane ko e tawhid adun gaim koram fanu be allah subhanahu wa taala ge khalil ನಿತಾಗ ಎ ದೊಗೆಕೆ ಎ ಇಶಾರಂಗೆ ಕುರವಣಿ ದೆಮಾನ ನೆಗೆ ಗೊತೆಗ್ಗ ಎಕಲೆಫಾನ ಬಿದಾಳೆ ಫಾಬೆ ಬಸ್ನುತ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಐದುಗ ಬ್ಯಾಬೆರು ಮಂಗ ಅನ್ನಾಶ ಗುಣಮುಂಗ ಎಕಲೆಫಾನ ಊಡ ಬಲ್ಲವಲವ ತರಿತಕ ಬಲ್ಲವಲವ ಫ ತಿಮನ್ನ ಮೆದು ಬಲಿವೆ ಮಿಯೊಳನಿ ದೆನ್ನೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಇತ್ತೋಗ ಬ್ಯಾರು ಉನ್ನಟ್ಟಕ ಎಕಲೆಫಾನ ಬಿದಾಳೆ ಬಸ್ನುಳೆ ಫಿರೌನುಗೆ ಗಾತುಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಗೆ ಬೈ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಅದಿ ಸಾರಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರವನ ಹಿಂದುಗ ಅದಿ ಸಾರಾಗಿ ಕಾಕುತೋ ಸುವಾಲ್ ಕುರಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಏತಿ ಮನ್ನಾಗೆ ದತ್ತೇಕೆ ವಿದಾಳುವನು ಕಮ ಬೈ ಮುವರ್ರಿಖುಂ ಬೈ ತಾರಿಖುಲನ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ಮೀ ಮೀಸ್ತಕೊನ್ ದೊಗು ಆದಾ ವಾಹಕಾಗ ನಿಕಂ ವಿಸ್ನಾದ ದೊಗೆನ್ ಹೆದಿಫಾ ವಾತೀವೆ ಬಿರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹಜರತ ಕುತ್ತಮ ಮೀಸ್ತಕೊನ ಶಫಾಅತ್ ತಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಿ මියදු බය මිහුන්නකි දොගෙන් හෙදෙන් ඔබ්වා තෙදෙන් නුගුණා මිහුන් කමන් එම්මෙන් ඉත්තිෆාගුවාමි මියදු මිහුන්නකි ඒන වාකේ දක්කෆියාමුම් එවනි දොගකෂ ජෙහෙදුමන් නැති ගුණවේ ආදුගති මිහුන් එකම් විස්නාඩන ලොබෙ තෆුන් අලෝන මියදු මිදක්කනි මහෂර්ගේ මෑදානුගේ වාහක අලෝන මෙන් බිරුවතිවේ e duwahum alonmenge rabbu tabarak wa taala ge hazratan alonmen jawabu dari wanjekam mi hadis fun alonmen nan hadande den anakka ves mistakun musa alayhi salam ge ariya wadannawa adi musa alayhi salam ge mayakkan emihun dannawa
يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس. موسى الله کے رسالت دبا کلے کے فن میسوں کے مچا میک کو ربی ادے کلام کے کلام بس سیدھا وحی کو ربی پہ کدے کے فن کے ہم بیما تمام میں کے فراتم اللہ کے حضرت کا دعا کو دبا حساب واپس کو دے دی شفاعت کرے وڑانا اے موسی علیہ السلام ہمیں فدا بدال ونی تمنا ونی تمنا قتل کرن حد نوا نفس قتل کفے ہم بیما اہم بے میہ کارے داش عیسی علیہ السلام کارے داش میتا تو موسی علیہ السلام بدالوا میہ کو قتل کفے بنا می وہاں کبستی بلوں اڈو سانے اے مصرگا موسی علیہ السلام මුන්න වනිකෝ එ මිසොරොන් නුකුමේ වඩාගතුම ජෙහුණු දිමාවි මෙදවරි හාදිසා ඒ qibutige මිසොරුගේ හොදවරගේ තරේ මියාකු මූසා අලයිහිස්සලාම් ඒ බනි ඉස්රායලුන්ගේ මියාක දෙමෙදුගා ජෙහුණු මස්සලේගා මූසා අලයිහිස්සලාම් එල්ලි ගාබරියකුන් ජීෆා මියාකු මරවෙන් බියු මූසා අලයිහිස්සලාම් එකන් කුරුමුගේ නියතෙන් නැති එකම කොස කලේෆානුගේ අක්කොළුම් මෙදුවරි කමගේ සබමු මියකු ෆුරාන නැති ගෙන්දම දැන් ෆිරානු එකම මූසා අලයිහිස් සලාම් බන්දු කුරබ්බා මූසා අලයිහිස් සලාම් සවාල් කුරබ්බා වාන කමට්ටක අදි මූසා අලයිහිස් සලාම්ගේ හචකොළ ගෙල්ලුන් දීෆාන කමට්ටක මිසුරුන් නුකුමගේ මදියාන බඩා ගන්නවා එවද උඩා කමෙන් ඒගේ මක්සද නැති අදි කුරින් දෙන්නේ වද නබීගේ කදුන්න ඉස්වදියා ෆාමත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා फुस्सा दिब्बा फवा हादु ऐसे बे कदम बिरुवति वडना निकम बिस्ना वडना वालोना मेद मे अडु हनी मिफदा एतम वाहके मीहु मरा वाहक मीहुन्ना कतिवलिन्ना फुरोयम बिरुदक्का वाहक मीहु कतिला वाहक इंगे तळन बन्न अडु इवेनी तूनु एච්චකුන් हमला दिफी ए कोचक्कम अळन बन्न आंगामेगे खबर हदाफुन नफदा मीहके कारुगा कतिवलिया कुंजा मरादाफे बुनजन मेगे असरुगे गेत मा बडुगेंदा मिफता बोडति फाफतका एकुगा अळगन मेंगे वेरी रब तबारक व तआला हजरत अळन में दानी को मूनके कियनेतो देन एफोगा मिसकुं ईसा अलैहि सलाम गे अरिहा वडागे दन्नवा या ईसा अंत रसूलुल्लाह ए ईसा कदेगे फनक अल्लाह के रसूल है वकल्लमतन नास फिल महदी कलेफानो तुत्तु कुज्जग हादुगा वेहिंदु मीसकुन्ना पाहक दक्कवा फावना वकलिमतुन मिन्हु अल्काहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु अदि कलेफानकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे बसुले मरियम अलैहिस्सलाम फनो बेदी इलाह गे रूह है एबई फिरिहनगे मेदवरे कुमे नति अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हजरतुन आबेबुनो इलाही मुअज्जात के गोतुगा बाप्पे का मम्मे का मेदवरे के नहीं मुरिया इंसान दुनिया गंडनी आदम अलैहिस्सलाम का बप्पा फुले मम्मा फुले नुए देंग यफा होगा आदम अलैहिस्सलाम के मैं के कशकोलकुं हव्वा अलैहिस्सलाम फद्दोने हम भी मफिरियने के दरिया नांगने को फद्दोने देंग एवं सिरियने का मेदवरे का नुदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खास अमर फुलका मलाइकता वडागे जिब्रील अमीन वडागे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अमर फुलो मरियम अलैहिस्सलाम ए बसुल रब्दु को रब्बा ए तोहिर दरकदंदी वडागे अदे मैकमना जिने बरिया वफावकम ग मुअज्जात गोतुगा बस नुमोशवे तुत्तु कुज्जगे हालुगा हन नवाविस मिसकुन्ना जवाब देवी मी होरिया कमें हदान को दे मफौगा मिसकुन विदाला इश्फा लना इला रब्बिक कलेफानु ग रब तबारक व तआला ग जरूरतुगा तुम में शफाअत रे दे भाषा है तो मूसा अलैहिस्सलाम सम कुरिम मिस कुरिम कलेफानु कुरि ग नबी बे कल विदाल फदान विदाल ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दो कोफा बडगे फवा के नमस मी हदीसुल ग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यذكر له ذنبا कले के फानु ग ईसा अलैहिस्सलाम के विस्वाफे बिकुर नुकुरब एकम ईसा अलैहिस्सलाम विदाल नफ्सी नफ्सी इذहबु इला गैरी इذहबु इला मुहम्मद नफ्सी नफ्सी तिमम नो मिए के गात दाशे वडन तेबे के बैन दाशे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिया
den mistakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ariha gos shafaat terumang edi hisab bellevumma avas koddevum edi dua koddevumma Allah gazaratuga dannevumang edi mistakum e gunamum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koran fa antalib den timang kelek fan wadanan fa ati tahta al arsh den arshi ge tiriga timang kalefan wadagen فأقع ساجدا لربي تمن كليفان رب تبارك وتعالى يتقى سجد كربما ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي دين هندو ميك كورين دوها بس الله ثناء كيومتكا ثناء عبارة ابس ميها كالليبيجن نوا دبا فنوا عبارة الله سبحانه وتعالى تمن كليفان ilham kurabba hitabaddabe adi e ibarattakun dua kurabba ummata shafaat tere wada ganna embima shafaat tere wada gatu mattaka arushige dasham wada gen arushige kariga rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah taka sajida kurabba maqamaki ei hamdu dibigeba al maqam al mahmud e maqam ga onnava Allah subhanahu wa ta'ala hamdu thana ege kurin dannawa fa nuwa rivati hamdu thana ge imaratakum Allah subhanahu wa ta'ala ekadana ippula ilham kurabba basultakum Allah hamdu dannawa endu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba ya Muhammad e Muhammad irfa arasak sal tu'ta ishfa tushfa e Muhammad suwal kalefan edi wadanna washe danna kalefan edlabba kamed devvan shafaat tere wadana washe kalefan attaka shafaat kalefan shafaat devvi farataka shafaat libigembe hisabun faragen den rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru kuravene kalefan ummatuge misakunge tere misgal zarrege memberge seema ankame bimiye ko janama suwarge veddumma esa fara misakunge hisabu belloma misaunge fafutan ebam gata devma mihuriya kam feshigendani adalo dem badalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shafa'a libeni kom bayakattu alon men hitam misamu ekamako ei mabodu faruifa wa sirrenu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hum abu hurairah radhiyallahu anhu riwa ko rabba fa mi hadith uluga abu hurairah radhiyallahu anhu itura kaleke fana sual ko rabbani alonu mi ummatuge emmennam mi sualuge jawabu muhimuge ke ba suwal ya rasulullah ya allah ke rasulai man asadu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qiyamah duhu kadege faanuge shafa'atun libigen emme baajje verikan libene miyaki kubahi hindu hadith qurani laqad dhanantu ya aba hurairah an la yas'alni an hadha al-hadith أحد أفضل منك لما رأيت من حرصك على الحديث كذا كفانو كورين تسوالو إهم بيكالو كورب مفعله كم تمن كذا فان أميد رس نكورب ما كذا فانا كي حديث رسول صلى الله عليه وسلم के बासुरु तका समाज लब्बा बड़ु कमु अले के फानु के कोरिंग हैं एबस बेकले को तिसवाल कुरबाना कम के तिमन का फानु उम्मीद नुकुरब एफदन हम ये उम्मीद है एफदन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु में सवाल में कुरबानी ए सवाल के जवाब के असअदुन नास बि शफाअती तिमन कले के फानु के शफाअत लिबिकें एम बाज में कल लिबेने मिया कि यौमल क़ियामती क़ियामत दुआ होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु मन वी हक वे अलकम वे इलाह को नुवे कलिमतु तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह क़ियामिहा खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही एना के नफ्स नोते एना के ही तुम खालिस कमाए कोगा इखलास से कमाए को ला इलाहा इल्लल्लाह क़ियामिहा शिरकुम बारिया वे हुरे ला इलाहा इल्लल्लाह क़ियामिहा लोगत याहो ए ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों में बुन्नस अलोंड में ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा के हक फुरिया में अदा करूंगे अदि क्यों मकुन निमुनी क्यों मुशरिक को इस फारगा किया पाने ला इलाहा इल्लल्लाह है नो तो सुभानअल्लाह है एकमको ए बाहु के हक अदा नुकुरा हिंदको खालिसन मिन क़ल्बी में के हितु के इखलास से कमा को किया मिया कनवा एम में मफुरिहा में तौहीद
قائم كرا ميا كي قيام الدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے شفاعت اللي بيجن با ميا كمغا حديث قرآن ادي ابن اهن كمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني شفاعت اے بڑو شفاعت کے شام احدورن کے ترے لیبومن ٹکا علون من قرآن دعاء بیان کو دبافا එකම ඒව සලොන් මෙන් එම්මන ෆොරුයිෆාවා බොඩු සිරෙන්නු අලොන් මෙන් ආමකෝ දන්න කම ආමකෝ අඩුවා වාකේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන්නේ මන් قال حين يسمع النداء බංගීගේ අඩුවම ෆහුගා බි දුආ කොෆි මීහක ඒ දුආයකි اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بانغ دعاء بدعاء كمانك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ألوك ويري الله ني فريهما وگموا دعوت بانغي کے گوا دما ادي نماز قائم کرمگ ويري إله آت محمدا الوصيلة والفضيلة الوصيلة أدي ماك محمد قفانا الدفا وبعثه أدي كذا قفانا مقاما محمود محمود حمد دي بجنبا مقام كذا قفانا الدفان دي كذا قفانا بعد بجنبا حمد دي بجنبا مقام محمود كذا قفانا الدفان دي بانجي ಗೆ ಅಡುವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕು ಮಿ ದುಆ ಕಿಯಾ ಫಿ ಮೀಹಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕರನೆ ಹಲ್ಲತ್ ಲಹು ಶಫಾಅತಿ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಆ ತಿಮನ್ ಕದೆಗೆ ಫಾನುದೆ ಶಫಾಅನ್ ಮೀಹಕ ಲಿಬಿಯನ್ ಲಬದಹು ಬಂಗಿ ಗೋଆ ಹಿಂದುಗಾ ಬಂಗಿ ದೆ ಮಿಯಾ ಎಕಿಯಾ ಇಬಾರತ್ತ ತಕುರಾಗು ಕುರು ಮಫೌಗಾ ದೆ ಮಿ ದುಆ ಕಿಯಾ ಅದಿ ಅಲಮೆನ್ ಎದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಆಯಕುಂ ದುಆ ಕುರು ಮಂ ವೆ ಬಗುತೆನ್ ಎ ಬಗುತಕೆ අදි මේ දුආය එකුගා අලොන් වෙන මේ හාසිල් වනි කුඩ කමෙන්නු රියාවෙන් මහෂර බෙමුගා මීස්තකුන් කම්බඩුවේ මීස්තකුන්ගේ කන්තත්ත අවස්කොත් දෙමුමන් එදි හුරිහා නබී බේකදුන් ගරියා මීස්තකුන් දියුමු එබේ බේකදුන් ෆස්ට් යෝන් හින්දුගා උම්මතුගේ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මීස්තකුන් නදෙබ් තක අල්ලාහ් ගසරතුගා කුරබ්වා දුආය ඒ දුආ ඉජාබ කුරබ්වා අදි ඒ දුආ के सबब निअमत लिबुन अहदुवरिगे तेरे अलोन में बूम एदी अलोन में एदे एदु में मेहम वेमा अबते हम बंगी गोवा हेदुगा बंगियन इजाब दिनुमकी अलोन में कोम नेहम में से कम समाधान जे कर अदिवे से बोरेंगे तो मि तरतीब तकबलारुस मीस्तकुंगे अमलु एमिस्तकुन हुशेलुं एगे तेरेगा कनातुं फल्लिबे मियुगे वाक्या वातुं फल्लिबे मियुगे वाका एफोगा अमल तोगे हिसाब बेल्दमु एफोगा सिरात मगु देंगे सिरात मगु नजावेगेंदा मुस ईमान कम के हवरिन स्वर्गे के मनुम के कुरीगा एबाम के हितुगावा हसद वेरिकमा मीस्तों के हक गुकेंडु मफोगा स्वर्गे बेद्दम के वहां का इंशाअल्लाह मेन हफ्तागा एबातका के मिदरुस कुरिया गेंदुमा बंददेदाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।